Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwe mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Njyewe ndi Alpha. Ndababwira yuko kuri uno munsi Boris Johnson yahaye ubutumwa bakibona u Rwanda mu ishusho ya kera. Uyu ni minisitiri w'intebe w'Ubwongereza rero, aho yanenze abatemera amasezerano igihugu cye giherutse kugirana n'u Rwanda ku gufasha abimukira, avuga ko bakwiriye kugera mu Rwanda bakibonera iterambere ryagezweho n'ubushobozi bwarwo mu kwakira impunzi n'abimukira. Boris yatangaje kuri uyu wa gatatu mu kiganiro yagiranye n'ibinyamakuru birimo BBC ubwo yari amaze gusura ishuri rya Groupe Scolaire Kacyiru ya kabiri areba uruhare rw'inkunga y'Ubwongereza mu iterambere ry'uburezi bw'u Rwanda. Guhera muri Mata uyu mwaka impaka zabaye zose hirya no hino ku isi nyuma y'amasezerano u Rwanda n'Ubwongereza byasinye y'imyaka 5 agena ko ruzajya rwakira abimukira baturutse muri icyo gihugu binjiyeyo binyuranyije n'amategeko guhera ku wa mbere Mutarama 2022. Ni amasezerano agamije ahanini gushakira umuti ikibazo cy'abimukira bageze mu Bwongereza, harimo n'impamvu yo guca intege abakomeza kwisuka muri icyo gihugu bafashijwe n'abantu babambutsa rwihishwa mu buryo bw'ubucuruzi bw'abantu. Boris avuze ko abanenga ayo masezerano avuga ko u Rwanda atari ahantu heza ho kohereza abimukira baribeshya cyane. Atabenshi kunenga kwabo gushingira ku ishusho y'u Rwanda rwa kera rutakigezweho. Bakwiriye kuza hano bakirebera iterambere u Rwanda rwagezeho, byaba byiza bakanareba ukuri cyangwa bakababwiza ukuri. Twabanje gukora isesengura ryimbitse ku umutekano n'amategeko n'ibindi. Minisitiri w'Intebe Boris yavuze ko ikimenyetso cya mbere cy'iterambere u Rwanda rwagezeho ari ubushobozi bwo kwakira inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bigize umuryango wa Commonwealth. Iyi nama izwi nka CHOGM yatangiye ku 20 Kamena igasozwa ku mpera z'iki cyumweru. Ati hakozwe igenzura rihagije ku ruhande rw'Ubwongereza n'u Rwanda kugira ngo tumenye neza ko byose byubahirije uburenganzira bwa muntu. Naganiriye na Perezida Paul Kagame, ni umuntu witaye cyane kuri ibi bintu. Yongeye ati kandi kubwe yamaze igihe ari impunzi, azi neza icyo kuba impunzi bisobanuye, abona neza ikibazo cy'abantu batagira kivurira bacuruzwa. Aya rero ayabona nk'amahirwe yo gukemura iki kibazo gikomeje kwiyongera hirya no hino ku isi biciye mu bufatanye bw'u Rwanda ndetse n'Ubwongereza. Boris yavuze ko abantu bakwiriye kwikuramo amarangamutima yo kunenga u Rwanda batazi, ahubwo bagasesengura ubushobozi bwarwo mu bijyanye n'umutekano, uburezi n'ibindi. Byari biteganyije ko abimukira ba mbere bagera mu Rwanda rwagati muri Kamena uyu mwaka, ariko gahunda yarimuriwe kubera bamwe bagejeje ikirego ku rukiko rushinzwe uburenganzira bwa muntu i Burayi, kubohereza rukaba rubisubitse. Mu gihe u Rwanda rwemeye kwakira abimukira, rwanateguye inzu bashobora gutuzwamo zirimo Hope House iherereye mu murenge wa Kinyinya, Desire Resort Hotel iherereye i Kagugu mu karere ka Gasabo, na Hallmark Residence iri mu murenge wa Kanombe, hose ni mu mujyi wa Kigali. Ni inzu zigezweho zifite ibikenewe byose mu buzima bwa buri munsi kuko ziri ku rwego rwa hoteli.